hirap sinunod kadang katong Yesus na sondihon harong sondido no ditambalo Yesus kasasari koromomon ay sokorira sinunod kadang katong Yesus na sondihon ay sokorira sinunod kadang katong Yesus na sondihon kadang katong sondihon di Yesus. Kaya sanang swabon kumadati din sanan. Kung sikaw to kano takod kapag yampay pakagud insan dat kaswabon na bay no. Puji Tuhan tu ilad sang papaping nga monondig na kadaw ilo na matudihat ay kampatan nila tasuhin na. May dapat ilambus tako dat iswangkat kaysa saan na sumambayang itihom or yan ako magangat datid tumuko sumambayang tako. Kano sumambayang. Kinarahingan iswang kerajaan na sorga kung sikaw do kaswabon na bay no insan pod kanoy hatumimong magyampay maya dat kay sisan dat kaswabon na bay no dadamot tihay dat magisisad iswanggat panambarasan di karait di boros-boros no may hako pamusarahan dahay gisam dot ino po hit ay mulayan maya da pelajaran di kaswabon da bay no nga amu arubat nga atarimo dahay milo na gidahay pamuhandaman paindalanon iswang kapasyen dahay kung sigaw to alumis piramutan dahay gisam bot mantado kaimpunon gisambo pupusan iti kay sisaan dahay tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kiinsan po maburas ako osanong kaswabon osanong kapagyampayan kago dati dot kaswabon na bay no. Puji Tuhan tu atapat kapiyam nakoda pa ko dito no. Ay nakapanampakay na hom umbal po di dot rinumi ko tot siniodop nga osanong tu napasik di pukul nuno kung di napasik ay pukul 4:55. Iya di na rin hari timpu-timpu dat yati na po nga kodop nga harag na makaantakan dat kakan kadang-kadang kakan koy rikaw na po dihirit-tirikohon to kogorok na kodop ipanubayaan ko na po dohom umusoro ko dito nung ay miyagali iti komondo karuhanian nga iyo dihi ka daw haray timpud miyagalit mumbal na dad siyodop iti karuhanian dati hari mangkuy kagorok no nga karuhanian dati kaswabon na po bay no hom ay iti panambarasan dati nga alumis ko basanan sumambayang di osanong intan takot pa yung kukura hawaya kapasiyan rohani diti sangulun kaguhot hamba da kinarahingan pengkuro na ko disyad nawayaan haranang ko isyo nga nakumbalagi nakawayat ti kamundat mumbali da lumakudla ko ditit katubayaan tay ka iti rohani
miampai det amagay timpu mandati oputay ipanambarasan dati di kanihab hinggoh det nilaan dati idanel na po nga nakanuh det ay pinapasunod nuno kamoyan dit no kaddi kanihab di mene tekel ufarsin. Minangi gitarati dat ina po ay timpu dat pemerintahan no nga numan intalangay, numan imbulaya, mandi impupusay. Natimbang kanohom agan ko piyo, gisambot itinapon na karajaan nga kaundalin dolongon doy pemerintahan da suway. Isuang na po dat atumanod na po ay pengintangan dawokon nga ilo na po kerajaan Babylon gisampia di Raja Belsazar ilo nga ilo na po nga nakosodia dat tumuguang get ay korikatan daw musuh tay ko berperang sumangod nako sadia nilo dat tumuguang harasangod nga sayra na pod miyagali dihot ay nubuatan da kinorohingan pengkuroh pias sinumodia yolo nga ina po hi pemerintahan nga nampakan. Sayra na po di dat miningkakat di sang ulo na raja tumano da po di Daniel 6 nga pinungaranan da Darius at tumbayan ako tumano da po sejarah haro po isuay kalo ipinamungaran komandat musim pemerintahan di siyo. Antakan na po di nga isiyo na po kiumurdot onom no hopodom 2 taon. Sayra dat ay nakano minangala di Babylon. Sayra na po nakasali siya di pemerintahan nga iso ni kasuwayanan di siyo. Pengkukuron ng kuilo tu nakano dat ay minanahak dot nakano sinumahap komono pa kamono to sida ka daw itulun da Babylon da sumahap. Jadi nakuro tu nakano ko sinumadia da tumuguang itit ay sangod dahay ka. Iso no pamantadidit ay kakuaan dot iyolo no po nakasod iyolo no po nga nakasodia nga haro peringatan mantad di kinorohingan. Jadi iso no pohot ay pinapakito dot haro peringatan dot iyolo no po nga ngayon sarango nga inohit sinuratan dahiri limput. Sayra no po nakoylo hi Raja Darius idanil nanangku at nakano da mamarati iti ka isiyo na mati ka. Isuang na po di Daniel 6 ayat 2 nga Darius ka daw nga minangangkat nagidat hatusom 2 nohopodat tulun diwowoyoon ngay dahiri kerajaan daw nes numaan di siyo poikido dahiri pempulih kerajaan. Isuang dat hatusom 2 nohopodidi harodi kagut tolu tulun it huguan diulo haro tolu tulun at supervisor kadit it ko basanto ko mamaray supervisor ka haro tolu tulun na huguan iso no pamantadit ko tolu tulun idi nga Daniel montok di tolu tulun iolo nandohot rikoton idit hatusom 2 nohopod tulun dat nuno na po ilapuran-lapuran kapailan nga irinay rikoton diolo may dat ina po kerajaan idi nga amu da hari komoyon dat orugi madad haro karugian ka. Nakuroh tu nahangkat ti Daniel dat mantad dat ipagilitan ni tolu tulun. Kakuaan na po nga nakoylo hi Raja Darius dat
miloh ku isia gunoon isuang ket pemerintahan. Mantad ko isio no ko ilo hidit nunuhit sinuratan dari limput untuk pembida-bida pemati tulun iti ka. Nangkat di Daniel. Mustahil Raja Darius na pula nga wagu po no ko rikot dahiri. Apa katutunum isa iti komondo Daniel. Nga mantad persiapan di Babylon da sumap diulo. Hinggoh dat i Daniel no nakoiloh dat minamarati dit sinuratan dahiri limput. Buli siat ti hoy kamatud dit Raja Darius. Isio di nga numan angkat to 120 karusi Palimon. Karusi Palimon dati pira 220. Jadi 120 Palimon dahilad ay kerajaan Medo Persia isinumoleh di kerajaan Babylon. Saira na po di nangkat ti Daniel dot ipagilitan di tolu tulun nga ino po di hit 2 tulun at tumbayaan to ko suway no magatit magyagala-gala pangkat bo. 2-2-2 gi. Jadi sarohon na ganda ihati saira na pod kadi mangimbulay no maditi. Saira na pod koyo no dati do kumaraja. Nga harati kamoyon dat magyali-talit. Iti magyali-talit nga harohi ilan dati dat haray ta sonong. Ino pa'y aasanong idi tampinay nga mingkawas ko nga ralan no na po mingkawas nga mamaratu ko diwokon. Iri. Aramay ko piya karangahan iti di ba? Tako na po sa doon da iti kabon dat sistem politik dati timpo doon nga di. Isa na poralan dat sangulo na ahli politik kaming kawas nga amo na tumali bilat papakamu dit ahli politik da suway. Ako po na kumbalat sangulo na ahli politik dati dat manahak da ucapan nga haray kanta nga ako po na karongaw. Dat kumbalat papakamu amo idiwokon. Labi po na di po nakisap. Kubasan na po nga iyolo na po nga iyati patut ta iyati ka. Irinit kumundat ilaan to kid ay osanong iporsayngan dahiri tu mamaratu idiwokon. Sekira na pod monopot kopyo kod borsayngom pototosan no po gay di. Man no po idia poruo pototosan no po. Okon ko papakarat-rat wokon mogi. Intangan to kono poralan di rogon do borsayng kumakinorahingan. Pengkuro. Komoyan to kod ino po di ralandat ay mialit-talit dahiri nga ay sonong. Nga tok odwe kud suway matigalad hirih kopyo ko. Iyati na po tid mimboros to modem doho na po kapagakunan doho dat kapo pamuhandaman nga misuway ti boros o misuway tawayaan kopyo. Miyagal na mati sumakit. Saira na po sihat to ko nga mamusaraw to ko na sumakit ako na po yung ako iyolo ka. Saira sumakit. Ruan ko piyo kaya ako isyo. Sakira na po ay sumakit ako. Payong kukuroh piya sakit ko. Ako na may rikot at
miagal ko imo ngubat ito ngobomo nga suway mo ti ritom Pinay sayran po sumakit ko sumambayang aalingasan mga kantubat aalingasan may rubado kutur kita sakit nga sumakit ma kasimban no ti kapiyahit pendirian no kuno moy ka ino po kasi kaano po pasimban di nga ikapurimanan ito hinggorit nga puji Tuhan daharan ni ta kasimban nga irinagid iha sumono nga mamusoro kun ay di ladi sigog kay suway boros dati tihom suway no kapiyahit kapurimanan dat anta kanid di ato kay insalawon dat sayra no pod ino po hit ay anggota jamaat dati ongogirot kawaya iti kamon na panasakit tok pagumo no mati aratu kada borosod iti panasakit nagiinom burikur nga tok pagumo no mati aratu nga haro higay muhot hingga di kabor hingga ayat hilag kitabot mo boros momoli na po numbur nga kasala hinggo hara no pa imbulayan jadi ay sebagai sebagai pangrayat nga misuway mo ti kantot it boros iho nga magakun iya di akunan ko idat ay paingkahot boros paingka boroson ku paingkahada ka nga milo ka nga mimbulay na kagoy pamusarahan ko ay aduya dit iho na pahilod di siyam ilo ikanta ka daw hot ay pendalanon ko kangko tumiso irin kamayan dat no kagadi suway matigatak kito dati suway pangintangan suway sa kirod ihati na manaan agat tomato damintong nga agat ko piyali hawah dat manan jadi atumbay ano ko ilot iswa nga kapimpinan nga yun di miyagal naman no main bula ka daw main bul mintang ta kano pa di main bul iya dita so no iyo no padala kadit hudi may papasingo dilo hudi kan minggangaw pa dit hirid mintang man na TV hudi bugya onuan ka iya no pa hiri ka ped sakay padangid di ay suway mo tiri si kapay no bugyan siyahan na manangkus ka ringangay na manangkus irin na pa nga asaraw akita na dati suway man dad iya ko pihirid mangigitibul ay ila na makatangkus nga ilo nila kagaton nila bo pamusarahan hari timbu-timbu dat ay kapihunong git nunuhi pa indalanon dati jadi persaingan mialala harohi itit pialaan dot osonong tindalanon popoindalan nga haro nagiit osonong inopay osonong hindi nga mamaratu tokod disuway daming kawas hinggo no po buming kawas nga kadaan may pamahundok kiwukon nga irin gibiyan no isa oralan ni iya na po nga kayong sawat mo okay jadi moy no pangasab iti ay nako piyo milad sa kiranad opili dat asiliway yang barukon matundod sa kirad asili kapiyo way mantad ka idanil no pati nga harohot rusod dit osundo katumbayan to ko do iri nag-iisa kadawhot kakuaan no kuroh tu isya no pa nga adi korohian dito nga tambalot daw at tumbayaan ako nagit iyati sa bagay panano da kinorohingan
Napuhit kabungaw ko piyad hatiti nga harohot kantakan haro timpu-timpud sera monopot to kono gid isuang dat katumbayaan, isuang dot karaja dati, isuang buru-buruan dati, ato kono gi kaymayaan da tulun. Monopot kono isuang ka katumbayaan no, ay kaymayaan da tulun. Monopot kod isuang ka karaja, gisambot osonong agampot no it osilih ngay kono bontugon komon kuno pati nga haro iti gandi anugerah dat pakaraja nga di. Kano ngay kodi nagitulun ko rohyan. Nga iti nahi kabungaw di bo. Iri ni ta aramay. Monopot to kono gim harita rohyan. O tumbayan ako isuang piyad. Right ko iti kapimpinan. Nga monopot pe sa sangulun nga haroy ta rohyan. Pwing kanagid isuang rohani nga iyo dihi. Kada pundod monopoti karuhang no kaya rohyan. Tay ko monopot ko ya rohyan ni karuhang rohyan ni tanganak. Har nagitimpu dot iti tanganak dati. Ang pogot temud da isuang karuhanen isuang activity gereja. Sekirad harahot ay pagirurubaan mo suarat pathfinder konunu na po nga haro nagi mo lahinggot nutay di kapiyo manda ko dilo garaja monikid tuong monikid tadaw ano po kondorong iti walay kang kuno po hadit itina ako dilay dat mo na pag kondorong igaraja ay siyo iwalay asaro do mo ilawat kang kundo siyem tok mo ito kumutid haro po ka ngayon haro mo titimpud itinupot miya galiti nga tumalib siyo ngo ito ko dando nga ayso no topot kapiat timpud dandad hingga pamilo mo giruruba to ko hingga pamilo dat mimpanaw tumalib haro timpu da tumalib jadi iyati sebagai dumulahing ngay sontob na po dit iboros kopyo sontob na po di activity gereja sa kirad haro nga iyati sebagai mulahing may to ko nasuko nga ilatanganak sa kirad na po amo ko tumbayaan di tanak amo ko tumbayaan di haro po indalanon dilo dahil gereja mo'y giasungko mo'y rikot mo'y tanud mo'y dat iya nga kakito kod ya porlo ti pumadid ay ponghupan da tusiniti ka kada da koy hiyonan dat ming kumpilin nudi ko pido ko man da tiyondo ka nakumbala ko man kun insan di tahun 2002 karidi mantadot kinomungan dahiri gereja ino pa dihi tango bolya nga tok ilo nga active isuang dot activity bolya ori ko to po sa dopon hari sabat pukul 2 mo ito ko dilo gereja ka nukatiwo ko ni molohing ityo di aramay ko piyo karangahan mo kano po dit idon dusun nga akon dusun ni bori nga akon ko dusun kiulo ba kano po dit iwoyoon di lad minamisunod nga nako siyohoy ka nakuroh kangkum kasiyohom nudi man ako may dilo gerejad may ko namatu pagititimpak gisambot iyo ding harang ita sarotit itit wawayoon dati wawayoon mati di gereja iri so kira na pod harahit dati ato ko tumbayaan ayakin ni dit labi pula kamulakan nuno salam may ko intong may among orohian nagilo di suway bugyar sera ano pa kamong ka nga kakita ko nagi nuno ko piya ko porluan haro na hit oporlutusin tu hari activity ngay panampakay pa yung kuro kuman kuno po nga ipakayan uniform na hiri na rin
Ino pa kante ko boros sa tiyan, di nga yun di kanto da di siyod. Ko ginawaan do mo ay. Bah, mantad ko korohian, toy ko haro jadi hot ko kitanan pum iyo di poy maha-maha di danililo. Haro roh dot it olidang. Mono potisian isuanggot papaindalan do tugas daw. Antakan po di Raja Darius, nga ino pa'y pengalaman di siyo dot berhidmat kumaraja di isuang na kerajaan, nga kumaapat na raja. Isuang ko Babylon, taluhot ay raja, inagisa oli-oli, korikot na dilat Medo Persia, kumaapat. Kumuna po nga berpengalaman ni siya isuanggot pupaindalan na tugas. Mila dati kumayon dot kiumurumur na di Daniel. Kaubasan na po datit kiumurumur no nga monopot na isuang dat karaja daw. Paing kukurahit itumingkod. Sayra na po kapanulis ka surat na tumingkod. Ginaw no na po nakatingkod no. Ipay tinano hiri. Tay ka imumang na pinsin. Tao na kung pabay na tika. Ginaw na po ako na kahirid. Kinayon na kumaraja. Hilo na ginawa. Nga haro nagiitok monotos niti kumarajad kalimpupuson na di ka. Mantad ko monopotida nila isuang nakaraja daw. Isuang na tugas daw. Gisamba ilo na podit. Suway nga adi orohyan. Adi ilo orohyan. May toko poratuo isiyo ka. Nunumadiralan. Iso na padiralan nga hodi Daniel 6 ayat 5. Ino padihit talutulun. Taluga tulun idim ino padi 2 tulun. Pejabat tinggi. Iwawayon nga di raja nga magihum dilo dat paingkuro ralan di Daniel. Demila dila dawaon. Nga napadahiti amu iyolo kanu do koilo kokito dat nunuh piat iso piah kasalahan tokoy ikamuin datid it sempurna na tugas di siyo ay iso piah kasalahan amu na siyo kombalet kalambat damoy bertugas muli isiyo nga kombalet awal lo muli. Isay na ko may karaja nga pukul 8 na sumuang, pukul 10 na sumuang no. Pukul 10 sumuang masa minum tea break naman ko di. Pukul 1 kaulian, pukul 12 segi nga atagak no. To, irine palad ka. Jadi iso pihak kesalahan nga iso kita dilo. Tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Kakuaan no po nga isiyo no po o satia isiyo gisombot ay soot iso pia kamoyon dot kalalayan tay ko kesalahan kumadaw. Kada borosok kesalahan kalalayan po nga iso. Itino padadi kamon dot kalalayan iti nga milo padadatid it nuridi. Timbang-timbang po takuri bo. Nga itino po kamundo kasalahan nadamila kamundo patimbang to ay laan kasalahan pagati nga ay laan ta kono nga pawonso yon dati mo kalalayan na po milaw po dati kamundo kasilapan takuri nga kalalayan kasalahan ay sotok ito diolo nukadi diolo di ato komoti hodid ayat ko 6 ato komoti kanudat iso piyahot ralan de mamadawa di Daniel
Suway ko haro pokago. Suway ko ilot pansasambayang daw ka. Yati no matigati kamuan da mamaratu. Nunuh na pangangon ilo. Ipiahit ayda kopi yo nga maman no podo pahaga-hago nga kasala no po nga. Omnu kadi dialo di. Kecuali suway ko ilo pansasambayang daw ka. Iri no tok kitoh dilod milod silihon do iso ikaratu. Gisom po dondo ihati nga iti no mati awayan dati. Osanong ko kumaraja nga ako ngay kakaraja dari sabat. Iri bohit tondot ngon da tulun onwo dot paparatu dia. Mana boleh 6 hari bekerja ya hai isio 5 hari. Kadiwokon mo ito konon da pakibanar may sambayang manikid sabat. No kanda ditauki. Aya aku di milo papabanar diandod. Sekira na pod mantia pabanaro. Makibanar ngay na pondala tulun ka. Hiri hinahi anuan da tulun da sebagian iso oralan. Dot iati ka daw nga milahi poratuan da hiri. Jadi to kung o iti pamadiralan ka. O sikap mo tilo da minid hilod ay minay taguang di Raja Darius o Minoboros. Ya Raja Darius o tilombus na dako posyon nuka. Ayat kumawalo. O insanan no patit ay pejabat tertinggi kerajaan. O insanan ni wawayoon ngay tongo menteri itongo menteri luar man no polod ito ringkas sidang palimon no padahay ka nga yoti. Isiso o ginaw dahay dot mo oida pasaliwanan nuhot iso at katatapan da raja pagaduhan isay no po isuang talo na hapod tadaw paparikot dat pakianuan kumad kinarahingan da suhay ko iya ay raja nga manindo pagarabo do hilod guwasinga. Iya didihit ay irini pinagyok kunan dahil isuangat persidangan palimon ka. Bah. Manta didih raja. May napasaliwana iso o pagaduhan iso at surat perintah penuhuan dit amileman simbanay. Tumanudot undang-undang media dan Persia hingga mileman utusok kago. Jadi intangan no padi dati dahilo nga tok miagal didit sumambah di raja nga ay alaid man napod isuang talo na podot tadaw sambulan ubulis sumamba da kinorohingan da suway ko iya irih na matiit pinagipakat-pakatan nitit wawayon nga ditid kerajaan ka. May nagidat pasaliwanan dadi hit surat pakaliling. Hinggad ina pa'y surat pakaliling hindi nga ayso na milad mongodong kago. Nakatatap na po dito yadihom yodino. Iri na hit tumano da undang-undang kerajaan diyo media dan Persia. Pengkukuronod iya o sebagai sangulo na raja. Ako'y ondos. Kada borosod dot man kud iyo ho lagi. Kada borosod o sili da raja.
sebagai monomboros nagiti kasalimbahan da dusun. Piroh to kolodon do, hiti na po do nga 515. 518 nagiot mampay isuang da kabaktian. Ondo sa kuno. Tok isay taon dos. Ako ino kailod isuangat 500 duon na ho podam talu do dondo. Asukungay ko tay kaamo. Hare kanto himintong it orohianod moy na pagihumbot tambalot. O hilo i sikin panimbang kam isyo di nga may ampay. Haro hikanto hit mantad ko orohian ni karuhang. Mampay nun do. Ato kay orohian gay molohing. Terpaksa no di hingga di siarani di gandu kadi molohing terpaksa no. Nga ondo simad harohya moy amo. Nga itih no po. O insanan no po yahay wowoy ondo hiti kerajaan nga isiso ginawo iya mo ti sambahon ka. Jadi isuang kasalimbahan datid ay minsusuab. Iso ikandasan. Haro may amo. Bahkan ogumo. Gisamba ina po ipiyahi tinaru da suway nga kumbal ngay may intong got suwayan no puro madilo lo to asapo. Jadi iho na po kakitom tok isay po di taon dos. Kada boros sa sambahon. Tumanod nagidati nga ondos to kono. Kada boros sa itumanod api akatanod. Orohian nagidia imoy boboros dia. Orohian to kono. Dawlu nagidid sumambah ngay di dia di. To. Iyo di mari intangan to kono pom. No na di man sambaho ka nga kaila ay dat iati nga kada boros sa sambahon. Haro nagitulon no mambalot dati, rumumoh dati. Lobi pondod ino po hitulon di nga miagal ko ikipangkat-pangkat. Sigagay mayo pamawasap dia. Ako kuro na tabar. Iyo nagidi nga tok mumbal po no mong karab. Dawlo nagidid iya na mati iwayo on dahay nuno na pa'y borasan no nga tanudon dahay ka. Iya ni sambahon dahay ay so na suway. Haro na pa'y sumamba suway. Patayon na po ka. Tok apurimanan kunulot kumayon dit sebagai sangulo na raja iya awayo on. O tood to ko. Asampin ni kadaw. Asampin ni kadaw ilalad ikamundat rung kasip. Pingukuro. Minamaguno da undang-undang. Ikumun ko da asampin na mulat tilo mo. Mumagunat undang-undang. Nga ino pa'y pinagulo. Nga ikandasan. Kano po hilom. Isay no pohot. Kumayso na pagyalo nga. Isiso ginawadahay ka. Muafakat. Bor muafakat. Isiso no ginawadahay dot iya no matiot. Isuang katalo na hupot tadaw. Bulit tulun dat sumamba dat kinorohingan da suway ko iya. Kumayso no muafakat. Isiso ginawo. Intangan no pa dati kitab Kejadian pasal 11. No kadi kinorohingan sendiri. Iti no patangaw lunitim mantad ko isiso boras di diolo. Nunuh na payman diolo. Ay saat amu katumboyo ka. Kamundat agayo, mati kuasa iti kamundat kay sisan. Muafakat. Jadi, ilo di pamimpin wayon nga isiso na ginawdahay ka. Do iya na kasambahon iswang talun na po tadaw. Tok isay aondos. Moy dat ogirot it imiagalidim. May no di dilo.
pasuango bahagian det pemerintahan. Papasaliwanin da surat, isay no pohot sumambah ngakuroyon. Manindo hodid ayat ke-8. Maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Gua singa ke lubang singa. Tokoy. Om nu kadi di Raja Darius. May numatidis siyo won sayo isurat perintah om pegaduhan. Sayra no panorangaw di Daniel ayat kepada miso. Kamoy no palo nga sayra no panorangaw di Daniel bahawa surat perintah na padinga pinasaliwan numanuan sayo ongay na di siya hiriwalay daw. Ina pa inorangaw di Daniel nga inay surat perintah. Kamoy pa nga ay otopotit isisa o ginawdahay na pagibaras-barasan dahay dat paingkapin dalhanon ka ay otopot. Kakuan po nga ino po it norongaw di siyo nga inay surat okon ko it musuarat. Inay surat rati na po di nga ay siyo nakampad iswanggat ay pagipakat-pakatan diyo. Uli na siyo minay hirwalay daw. Om hiri na po bilik da isawat nga harolo gandila da paingukab panangid Yerusalem hinggo dat intalus sanga daw isya sumingkatu dam sumambayang mamarayo kinarahingan miagal di ko basanan di siyo dat momonsoy. Kamu po nga 3 waktu hi Daniel. Nga ilo na po intalu isya sumambayang nga apa yung suang di sambayang kat oposik. O kon kay sambayang makan. Nga isuay kay sambayang antakan da oposik. Sambayang makan, sambayang mamanaw. Suway kay ri. Yoho na po. Oposik, sumambayang. Tumayan ko diya di nga ito kayo ba? Oposik, sambayang pohoy ka. Posikani karuhang. Sumambayang po ka. Mamay na po, pailatan ko yoho. Karati ba kinorohingan hindi bo ka. Buli karit yan di. Sera da makan, sumambayang. Sera da mamanaw, may karaja kahinggo, sumambayang. Makan da pitanga daw, sumambayang. Makan da dongatuang, sumambayang. Modop, sumambayang. Impiro, toko. Oposik, makan pagi, tengah hari, makan tutuong. 5 waktu higya. Nga ino pa ikamoyan nilo nga suway ko isambayang ko ikaw basanan dati. Akunan ko ako kumbalot ilo disyo. Ako kumbalot papatabilang kapiyat timpo dot sayra na pod borasan na pod pukul 10. Pukul nuno dila tiloy. Pukul 9, pukul 1, pukul 4. Borasan tiyo dila. Ako kumbal haratiyo di. Bahkan dot kumbal lagi mangkud ko hombid tulandat. Har irad pa di palada karajaon nga alang-alang Tuhan paham ba ini ka. Pasandatan untuk Tuhan juga ba ini kemuliaan Tuhan juga seneng iti karajati ka. Okon ko intalu sumambayang nga no kadilo borlutut. Sambayang paribadi no po. Iho no po itong pinad iboroskopyo. Ako ikumbal na sumingkotun. Mirikaw. Kumbali mangkud pa yung odop sumambayang. Pailatan no. Si odop.
Pay nando nga siodop tumuwag pa nga ako pud. Ayan paylatan ako diti moda po bay ni Tuhan nga ubuli bakan ta tiddo paribadihi ka. Paylatan nando kumbala ko ikaw pa sumumbayang nga di ay masumakit. Itakaw pud malas. Payngodop. Nga ay laan ko'y mahadat ay ihon na po nga asihat ako'y ay apatot tot sumumbayang ti di. Ino pa'y apatot ta sumumbayang tokod paylatan nga itano ko sansog. Ano ko giyom, ano ko tungag, sumumbayang nagya paylatan. Makan, sumumbayang to ko imidya, painguro ko sumingkoton. May karadya, painsakay ko no karita, paingigit ta sutiring, hiri na sumumbayang. Haray man ko'y manaw-panaw na driving. Mamadarive. Kasaraw nagi sumambayang. O buli hidid mambayang sambayang iginaw manaw-panaw sumambayang manaw-panaw. Yo din ko basanan dati. Hari man ko'y ay sumambayang. O buli hidid itit nukad di. Itipia lagu-lagu nga sambayang ilobo. Paunian nundohit laguruhan di manaw-panaw. Miagali dit otop tiga miagali lagu Tuhan pimpin lalang kako. Ngon no po dati imbulaya boros-borosan nga sambayang ibagamo. Mano pod Tuhan ahako no lang ko. Ako katama do mamanaw sa sangulun. Miampay dia iri na sambayang ko. Tudo kaya ko no po sirba ginawo. Tumanud panuhuan no tikita daw. Sumilid iso o binabang daralan ko. Magihumbit nangapalid irine kalangadan ko. Iswa ngaran di Jesus, amin. Ay, miloy gagi. Nga, ilo ni kaubasanan dati di mo. O sanongid harap. O sanongid harap po tiyod di. Ko irito sumambayang opasik nga amo. Sumambayang nga makan nga amo. Modop nga amo. Mogindalan nga amo. Kumandat sorrow po harat yun di. Ko irito ay ato ko'y kasambayang. Kadi atapot kapi yung paing kukura ti online. Sayra na pod kano sumambayang kadihirin online nga iboras kapi kuy kasambayang ngay haro na hit. Sakira na po miyagal ko Zoom ato ko'y gamilod amampay mo. Nga sayra na po piso kano'y video. Hargan di video home audio. Piso kano'y video. Pongkalat minsimbar man ko di WhatsApp pa sumano iti na po online na miyagalid di apurimanan ko la iho nga na ko umbala ko sumambayang ba mari bordo kadi pamimpin pisok kon na video pongkalat ko inta nganuhi kagumuan nga harohi it pingkolom tilom kamong kalat tatis ilo nula kagaton iti online mo. Kasama nga ino pagay taas na hindi ano na po tutupan na video. Amin na isuay nga paingka kasarin no kodop. Ako na po no kodop nga asa na nga lain iri dito paing sambayang kasari ko ya. Nga sorrow po no mampay po di suang sambayang ko kapya sumambayang. Ilo na lo kaubasanan di Daniel. Yung kadilo intalus nga daw siya sumambayang. Suway ko opposite magindalan makan intalo. Ako nun kuno pod ako po na kumbala tilo disyo nga nakurodadid umbalan dati. Mimpu na kaswabon da bay no.
O bulih ikanted moy dot haroh dan dolo sambayang mea galillo nga papaharoh toko dot jadwal sumambayang. Miagal ko grup nunugay Melbourne di hoy. Grup 2 DM2. Oh, miagal ko DM2. Manto ko DM2 no po nga ori ko to pukul 10 do kaswabon. O insana no po'y ahli DM2 nga sumambayang. Nah, so kurang-kurang na haratid di oh boleh manto ko kago. Ko kay hiyonon na magi sisimbarit. Serius ba tulo man gitu ya di lagi. DM1 tu inong katuwa-tuwa no. Mano pukul nuno. Pukul 8 no kaswabon sumambayang. DM2 pukul 10 kaswabon. DM3 pukul 12. DM4 pukul 2. DM5 pukul 5. Oh. Oh, boleh So kurang-kurang dat atau kepean na kanod inta lo. Man potong insan. Insan pia. Koy let 777 naging nga ato koy orikot. Pukul 7 iho nga magaku no kuid. Ay, aku korikot ti let 777. Korikot ti ditimpunan. It tahun pertama pinintuto nila sambayang kat 777. Ano po. Orikot pukul 7 po niyan nga alam. Pukul 6:59 manguni alam. Pukul 7 na din mamasok umaraja. Ay, pukul 7 no, ay mundorong sumambayang. Ang 1 minute, 2 minute. 7 tatuong, makan lagi. Manguni alam, ay, mo ipo di kago sambayang ka. May sambayang. Indo sa nga daw. Iri piya nga ay orikot. Tao bulikan tad umbalan to kolot insan lagi. Wah, manta ko aturo. Pag ako nanandod i-group DM1 pukul 8 kaswabon sumambayang. Iconto lah kapagalan dati. Nah, so kurang-kurang got agampot ako pot ngayon sanil lo di Daniel pianda intalo. Sumingkotod. Mantan ko ino pohit ko yonon di siyo ihir bilik. No kadilo kamar atas. Nga milo na baganda siya sumingkotod tu irin na pagya nga bilik paribadi no. Sa kira na punod hilad upis, hilad pajabat ko ikarajawon it kagumuan na sangano. Ato ko di mila sumingkotod. Nga sa kira na pod miagal ko ilot dia da walay, dia da bilik, mustahil lo dit ato ko mila sumingkotod. Nga ato ko pia orikot ila sumingkotod. Nga sangkay na ay orikot to ko polot insanil lo intalo do pendalanan di siya. Tumbayaan to ko ino po di tangolo ni di nga mamarangkap pisyo. Momorokop. Pintong-intong na dilo aga no dilo sira isi mo sambayang. Ayat kapadom duo. Sira na po nakito dilo idani lamin sambayang nga tuk araraw yelo dot minay suwang minay intong nakito dot idani la po nga dadamo ta sumambayang paparikot ta pakianuan daw kumakinorohingan. Okon kamukiano di raja nga kumakinorohingan pakianuan ni siya sambayang daw. Tok kom hingga po did ongoy nilo taguang raja minay uhot dot karay ti di pagaduhan ni raja nukasyo ako ninangku ko pinapasaliwan ka di pagaduhan dot insana no patulun isuang talun no pagtadaw paparikot tat pakianuan kumad kinarahingan da suway te katulun suway ka iya ay raja nga patamon da igwasi nga
kad diminuhat. Simbari raja, iti napok kamoyan iti nga paintapot, tumano da undang-undang at tulon na media hamparsiya. Namati milad utusan kago kasya. To, ilo na di kamundat palad ka di. To, koy ka. Asaw gasusugat asam walidi nga, ay sa napakurayan. To, koy ka. Mila puhon. Ilo nga atirik no gi. Dat ilo iminakiano, da mamaguna dit kuasa da karajaan. Ilo idi kago no kadilo, kaniko pinapasaliwan ka di surat larangan ka. Kakitanan na po nga, miya galidit mandi pagulio dahil dan raja, miya galidit ina po pinapasaliwan di idea hindi, panuhuan, nam ina bagi raja pinapasaliwan di bo. Nga miya galidit papaguli dilo kumadhiri raja. Iya di no materi tuman udah undang-undang kadit Raja Darius. Tok paing kurah to kanad kawaya da maya galilo. Nga ilaan to kan da suwab paing kurah na ako kinasunsudan di Daniel. Tapos tinangkud pinatami siya da hiri kukut. No kagada ko diti no di hiri kukut, hiri luang ga singa. Walay da singa. Tapos timangkud nakatami siya, paingkuran ako kinasunsudan di siya. Iya di pahilan, to kanala sarita di Daniel kasuaban na bay no? Nga, inapahit pinsing umbalan dati tim, umbalan to kod, monto ko kay sisan itit makikinangod dusun, mantad ka o gumo idi, tapo yung suang ka guru puasap, paingkuran maditi hoy. Di milot tantuan kaya nga mumbal na gyud maganod insan mo tantuan na padako hingga na pakarahian dako hingga timpo moya kula pukul 10 tu maganda dat paturo agata kakanto lah hiri moya kula pukul 2 tu nakatalib nakakanan umbalan to ko. Basanan na pula insan no lay do kuno hati kano po do ko umbalan no manamba ang duo. Asaro ako na inom mana intalo. Sa kira na po angunan umbalan na 5 waktu. Ulum ako kurah kopi nga ilo na lang pagangatan dati dat tadaw do bay no. At tumbayaan ako dat susah takoy matimo gampi mamagampat tilo nga mahito ka na umbalay. Tumbayaan ako dat agayon no at pagumbalan o gumuot kanto cabaran dati nga at tumbayaan ako dat maya na po ko panghupan na kinarahingan tako dat monalibamban santo bidit kantob ngay. Sumuandi to ka kumakinarahingan, painsamokan to ka kumadisyo, mo'y dat inapahit kagaton dati nga, dati dat manalibangban. Haron na di magihum na di saudara. Mogisuisuay
Atapurimana Toririmo Leto Sinua Kadakatomo Haroson Diho Haroson Diho No Gitambaro Yesus kasasari korowong Aisoko ira Sinanong kadang ketong Yesus lison diho Kanang misisa tokod iswang sambaya? Kinarahingan isong kerjaan sorga kung sikaw do kasobon na bayan no, insan pod nakalimpupo siya ti kay sisan dat sumambayang kaswabon. Kung sikaw nagi mantad dat panambarasan di naway andahay, gisombo dat mila kagumanahak do panuntudukan, tamodon di osonong mentok do rohani dahay. O gumu tamodat kompuong dahay dat minsan kumadia maya diti sambayang, kay sisan dahay kumadia, karikatan dahay nga may hay uhupay gisomdot kano kasar dihem magano timpo dot manikid ta daw minsomok rumapaw kumadia maya dat sambayang. Kaswabon diti insan pod sumbayang hay montokit kombolutan kompinayan dot it nangadakatan do pa na sakit pensuang natit COVID kodom siam anuan milo dot ay kagarasan do ginawo anuan nagi do pangalingasan sa kiramentok do karahian no nga sa kiro dat iagal na di hataralan da awayaan diti tulun-tulun no anuan no dat kagarasan do ginawo i kompinayan karuhang tanganak mentok dit nangutang kiadan moy dat kada dad pasili dorogonot iso kaguhot ralando moy pagampuong do katumbayaan di no. Kung sikaw Tuhan tu hinakad miyampay mga hakdahay iswanggat tindalanon kaposian dahay datadaw dabay na. Tinasambayang dahay parikatan dahay kumadia iswangaran di Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw di kinapagyampayan dati kada lihuay kapag iruba ta kakagudot kaswabon da swab. Hinako po.